Yego, this is Upana Media TV nk'ibisanzwe twongeye kugaruka mu biganiro byacu aha tugenda tubagezaho amakuru atandukanye. Uyu munsi turi tariki 25 z'ukwezi kwa 11 2025, turi mu mpera z'umwaka wa 2025 twerekeza 2026. Hanyuma nguhaye ikaze wowe wacu kudukurikirana ku murongo wacu Upana Media TV, kandi dukomeje kubashimira mwese mubasha kubana natwe, mudamu felicitation ndetse muduhana encouragement mu byo turi gukora byose. Turabizi ko twiyemeje kujya tubaha amakuru cyangwa se update mu bihe bitandukanye, ndetse tubageza n'amakuru atandukanye gusa ataravugwa iwacu honyine, anavugwa no mu nce zitandukanye zigize iyi si cyangwa se no muri East Africa hose turahagira. Ariko uyu munsi rero tugiye kubagezaho amakuru ari kuvugwa cyane cyane mu gihugu cyacu cya Kongo, aho hari kuvugwa amakuru atandukanye y'imirwano igize igihe kinini, niyo tugiye kuva imuzi. Hanyuma turi kumwe n'umutumirwa cyangwa se n'umunyamakuru turi buze kubanyurizaho ikiganiro twagiranye nawe uri hafi yaho biri kubera cyangwa se mu gace ka Sud Kivu. Turaza kumwifashisha muri kiganiro tujya gukorana kugira ngo abashe kudusobanurira uko bimeze ku murongo w'urugamba. Amakuru eka tuyahere mu misozi miremire Minembwe, aho abaturage bose bagize amahoro, nta mirwano twigeze twumva, hameze neza nta kibazo. Ariko reka amakuru yacu tugiye kuyahera muri territoire ya Mwenga cyangwa se muri Sud Kivu. Muri Sud Kivu ku munsi w'ejo ahitwa Kirungutwe hafatwa n'abagwanyi ba M23. Benshi bavuga ko wenda babanje kuvuga ko Kirungutwe itafashwe, bandi baza kubyemeza, ariko makuru twaraye tumye cyangwa tukamenya no mu kino gitondo cy'uyu munsi nuko Kirungutwe yarayemwo abasirikare cyangwa se abagwanyi ba M23, ndetse bivugwa ko ingabo za FRDC zahunze ku bwinshi zihunga ako gace kuko kari kamaze gufatwa n'abarwanyi ba M23. Bafashe uduce twinshi, ahangaha ndi kuvuga ni muri territoire ya Warungu, ntabwo ari muri Mwenga, ni muri territoire ya Warungu toujours. N'ahandi hitwa kitwa Baluzi naho hakaba hafashwe. Ko byagenze rero kuva ku munsi w'ejo hari yabaye imirwano ikomeye cyane, aho abarwanyi ba M23 bakoresheje imbaraga ziremereye, kubera ko muri karagace rimo gukoreshwa imbunda nini cyane kuko FRDC ndetse n'abazalendo bari muri karagace, bivuga ko bari bafite imbunda ziremereye, ndetse FRDC yaracishije ibikoresho bya byinshi mu buryo kugira ngo bazabone ko zatera Bukavu, ariko byaje kwimfa gusa. Ndetse n'abantu babashe ko babona bimwe muri matokeo yabaye muri uru rugamba, hafashwe imbunda nyinshi cyane zirimo zino nini cyane zirasa amabombe cyangwa se na zino ndini za machine gun zirasa kure. Izi zose zagaragaye zifatwa n'abarwanyi ba M23. Bivuga ko FRDC kuva ku munsi w'ejo twaje twumva n'abaturage batuye muri karagace mu byukuri bavuga ko ngo ingabo zabo zahunze zitarwanye, zimwe mu izindi ngo zagerageje kurwana, babona ko bitari bushoboke kubera ko bari bahuye n'ingabo nyinshi. Bivuga ko bahise bahunga. Uko bimeze rero kugeza amasaha turi kuvugana, ingabo za M23 zamaze kurenga ahitwa Kirungutwe ndetse zikomeje imbere. Aho bageze ntabwo turabasha kumenya amazina yaho neza, ariko amakuru dufite nuko ngo bageze hafi muri ibirometero bigera kuri 70 cyangwa 80 n'umujyi wa Mwenga centre cyangwa se kuri territoire ya Mwenga. Niho bari hafi yaho. Bishatse kuvuga ko byanze bikunze ntabwo twabyemeza, ariko ndi kumwe n'umutumirwa araza kutubwira byinshi byimbitse cyangwa se ibijyanye n'aya makuru ari kuvugwa cyangwa se n'amakuru ari kuvugwa ku murongo w'urugamba. General Major Sultan Makenga wenyine bwiticiwe n'abasirikare be cyangwa se n'abamurinda bamaze kugera mu mujyi wa Bukavu, aho bagiye gupanga uru rugamba. Ibi ngibi bije ni nyuma yaho hashize iminsi itaragira mu byumweru bibiri leta ya Kongo ndetse na M23 bari mu biganiro by'amahoro, ndetse bakaba barasinyenye guhagarika imirwano burundu. Ariko imirwano nubwo bari mu mirwano bushize
umuhuza bikorwa wa M23 mu bijyanye n'ibiganiro cyangwa se yitwa Mbonimpa yavuze ko mu gihe bari mu biganiro n'ubundi bagiye bagaragariza amahanga ko leta ya Kongo ikomeje kubatera bari mu biganiro Doha. Rero birashatse kuvuga ko intambara itazigera ihagarara cyangwa se ibi biganiro bitazahagarika intambara kuko intambara irakomeje mu bice bitandukanye bya Sud Kivu, kuko abantu twagiye tuvugisha cyangwa se batuye muri kara gace bagiye batugaragariza ko kara gace ka Mwenga kaba kasana kari vizire cyane kuko gomba gufatwa kugira ngo babashe kuba bakura imitwe y'inyeshamba myinshi irimo hariya nibava muri Mwenga bazabagiye wenda Ikindu n'ahandi. Ntabwo karakare cyane nkaza ariko abahazi batubwira ko baba bakatinze ndetse baturutse epfo ya Minembwe, ndavuga epfo y'Umurenge aho abanyamurenge basanzwe batuye n'ubundi bari mu bibazo bikomeye, aho leta y'u Burundi yabafungiye amayira ahantu hose batabasha kubona icyo kurya n'icyo kumwa, kuko leta y'u Burundi yafunze amasoko, ifunga ababagemuriraga hamwe n'abazalendo. Bivuze ko abaturage b'abanyamurenge babaye mu buzima bubabaje bubi cyane busa neza n'ibikorwa by'iyicarubozo, kuko kwicisha umuntu inzara natekereza ko nta rundi rupfu rurenze uwo ngugo. Nubwo bimeze gutyo abanyamurenge bazatabarwa ni M23 zatabara abanyamurenge kuko n'ubundi barakorana, ndavuga twirwaneho na M23 byaza bikunze hari igibutabazi buzaboneka. Nubwo turi kuvuga aya makuru ntabwo intambara ihagaze gusa muri Sud Kivu no muri Nord Kivu, mu bice bya Masisi haraho berekeza za Warikare hariho bice bimwe byabyukiyemo imirwano n'ubu nyine bakirimo kugwana, gusa ntabwo turamenya amatokeo, ariko biravugwa ko M23 mu byukuri yahinduye uburyo bw'urugamba yabishobora kuba yerekeza Pinga kugira ngo ibe yafunga ibibuga by'indege byose FARDC isanzwe ikoresha mu kugaba ibitero aho M23 yafasha guse mu karere kari occupé na M23. Ibi ngibi Lawrence Kanyuka umuvugizi wa M23 mu bya politike yigeze kuyivuga avuga ko leta ya Kongo ikomeje gukoresha ibibuga by'indege biri Kindu, Mwenga, Warikare, ndetse abashinja ko ariho bakunze gukoresha bira bibuga by'indege kugira ngo barase n'icyabujumbura ari kivuzemo nacyo kugira ngo barase ku birindiro bya M23 cyangwa se aho M23 isanzwe iyobora. Ibi ngibi nyuma yo kubivuga na General Ekenge Sylvestre Ekenge umuvugizi w'igisirikare ca FARDC cyangwa se igisirikare ca Kongo, nawe yatangaje ko ngo ingabo za M23 zikomeje kwiyongera mu bice bitandukanye birimo ingabo zabo bitana bamwana mu bijyanye nuko bamwe bavuga ko bashotowe abana bakavuga ko bashotoye. Mu byukuri nyirukuri ni wowe yisi cyangwa se bose umwe azukuri kwa mugenzi we, gusa M23 twaje tubona mu nce zinshi zitandukanye abaturage bahamagara M23 kuba babatabara. Amagambo akomeye ku munsi w'ejo witwa Bitakwira Biona Hayi akaba ari ministre provincial cyangwa se akaba député national, je pense ni député national muri leta ya Kongo, akaba yarabwiye abazalendo mu mvugo y'ikirimi cyabo ababwira ngo igihe habaga kampeni, igihe President Antoine Felix Tshisekedi yageraga Fizi cyangwa se Baraka aza gusura abakongomani akagira na Uvira, yavuze ko ngo Bitakwira we yavuze ko ngo ari wowe wamubwiye ko bagomba kuzana abazalendo bakakura mu mashyamba bakabazana mu mujyi wa Uvira kugira ngo bashe ko barinda abaturage kuko babyibwiraga cyangwa se kuko babivugaga. Kuva ico gihe M23 ntabwo yari tekereza je pense que kwinjira mu mujyi wa Uvira, ariko abazalendo niyo bakiyoboye umujyi wa Uvira, umujyi ugaragaramo amabandi menshi imfunishi. Uyu Bitakwira rero akaba yashimye ibikorwa bya M23 aho ifite ko ngo M23 ifite umutekano, nyamara abazalendo bihita ko baje kurinda abaturage babo bakaba barawujije abaturage mu amahoro. Ndetse anavuga ko aho aba M23 nka Bukavu ngo nubwo hapfa abaturage ngo ariko ngo ntago humvikana amasasu nkavugirwa mu mujyi wa Uvira. Ibi ngibi akabishinja abazalendo n'ubundi yahaye intwaro, asabye leta kugira ngo ibambike intwaro kugira ngo bigwaneho, ariko mu by'ukuri bikaza kwimfabuza ntibigwanaho ahubwo
bakora igikorwa citwa ubunyamaswa kunyanga kwiba amabariyeri ari hirya no hino mu gihugu aho basanzwe bayobora n'ubundi bica bamwe batonesha abandi basahura uwo babonye wese kuko bimeze nk'umuco cyangwa se bimeze nk'ibyo basinyiye. Nubwo bimeze gutyo rero muri Plaine de la Ruzizi abaturage ba Plaine de la Ruzizi b'abarundi cyangwa se nubwo huga abarundi ariko ntabwo ari abarundi b'i Burundi n'abakongomani baba mu gihugu ca Kongo muri Plaine de la Ruzizi by'ukuri nabo twajya twumva bamwe mu audio basaba M23 kuba yabatabara ngo hakigaragara cyangwa se akibona kuko ngo M23 niza barashize ngo nayo bazayishinja ko yaranga cyangwa se itigeze igira ikikora ku buzima bwabo. Ibi ngibi si ubwa mbere M23 abantu bashaka kwibaza impamvu M23 iri kwerekeza Mwenga itarafata Uvira. Twabimenya ni nkuko twavuga ko yafashe Kibumba igafata Sake itarafata Goma kuko yari yahazengutse byanze bikunze hari impamvu bari gukora ibyo ngibyo ni ibya gisirikare ntabwo twabyivanga nta nubwo tuzi urugamba ko rupangwa ariko kandi biragaragara ko M23 noneho yaba yongeye kandi gufungura intambara ku mugaragaro ikaba noneho igiye guhasha umwanzi wayo kugira ngo wenda itange umutuzo mu baturage dore ko abaturage benshi baraho leta ya Kongo cyangwa se abazalendo ingabo z'abarundi na leta ya Kongo bari haburi mutekano muke nanga muri Plaine de la Ruzizi abaturage bari gusaba ko leta ya bari gusaba ko M23 yabatabara ikirukwana ingabo za leta ndetse n'iz'Uburundi n'abazalendo babujije amahoro muri Karagaca. Anda makuru akomeye anatangaje ubwo ingabo za FARDC zahungaga hitwa Kirungutwe bavuga ko banyaze ikintu cyose bari babonaga mbere yabo inkoko baratwaye amahene baratwara amamoto baratwara ibicuruzwa by'abaturage baratwara barasahura amadepo y'abaturage ibintu biteye ubwoba bigayitse cyane kumva kwigisirikaye cy'igihugu ari cyo gishaka ko ibintu nk'ibyo ngibyo mu byukuri birasebetse ntako abantu babivuga ariko ni ibintu bidashimishije. Ayo niyo makuru twari dufite hanyuma rero tutarasoza aya makuru yacu reka tugusabe kubana na Upana Media TV reka twumve umuvandimwe cyangwa se umunyamakuru ukora ikinyamakuru Bingwa News TV gikorera mu karere k'ibiyaga bigari cyane mu gihugu cy'u Rwanda ariko bafite abanyamakuru bari hirya no hino uyibone twavuganye ndetse ni nawe ugiye kutubwira bimwe mu biri ku rugamba ndetse anatubwira nuko General Major Makenga yabayegeze mu mujyi wa Goma mu mujyi wa Bukavu ndetse n'ingabo nyinshi n'ibikoresho byinshi ndetse ngo baberekeje muri Sidi bagiye kukuyobora urugamba kugira ngo barebe ko umutekano naho hongera kugaruka. Ibi twagiye tubibona umujyi wa Goma ugiye gufatwa abantu benshi bavuze ko Makenga yaba yaje Sake cyangwa se yerekeje mu bice biri kuberamo urugamba aho iyo twamwumvaga twumva ko ahantu byanze bikunze agiye kubongera kubaho tombe. Rero reka tubane n'umuvandimwe hanyuma turaza kongera. Sam twabonye hari amakuru avuga ko mu duce twinshi habyukiye imirwano ndetse no ku munsi w'ejo haravuga ko hiriwe imirwano ikomeye mu bice bitandukanye ndetse hari naho bavuze ngo kitwa Baruzi na Kirungutwe muri teritwari ya Warungu. Aya makuru bimeze gute byagenze gute ku munsi w'ejo ndetse n'uyu munsi n'imbara makuru wabo turusha batubwira. Aho ngaho ni muri Mwenga duce ejo ahise 23 bafashe muri teritwari ya Mwenga aho ni muri teritwari ya Mwenga waruvuze duce rero twabereye n'imirwano aho 23 yasakiranye n'ingabo z'ihuriro rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gitondo rwose cyo ku itariki 24 bararwana umunsi wose hanyuma ubu mu masaa 3 yo kumanywa ingabo za DRC ndetse ziba ziri kumwe na wazalendo barahunga berekeza muri centre ya Kidasa iherereye muri sheferi ya Rwindi. Rero 23 bigarura utwo duce kitwa Baruzi nayo kuyavuga bikomeye cyane ni kitwa Baruzi na Kirungutwe. Rero
barahigarurira abaturage nyine urumva bahise bahunga n'ibintu biteye ubwoba abaturage barahunga bakajya mu bihuru bakirukanka gusa haravuga amakuru y'uko FDLR ndetse n'ingabo za leta FARDC na Wazalendo nyuma yo gutsindwa hano hantu bagahunga basahuye ibintu byinshi by'abaturage Abazalendo barasahuye mu maduka ndetse n'imitungo y'abaturage bayitwara ihene amamoto ibyo byose urumva bagenda babitwara urumva rero Wazalendo nawe urabazi ibyo baba barimo gukora n'ibisanzwe ku Wazalendo kwiba ibintu cyangwa se gusahura abaturage iyo batsinzwe n'Imana bahawe ariko ndi kwibaza ati agace n'ubundi kari kasanzwemo FARDC na Wazalendo cyangwa bose barahuriye wenda baje gutabara agace karimo FARDC nishi aka gace kari gasanzwemo ihuriro ry'ingabo n'ubundi na leta Wazalendo zari zisanzwemo urumva ntago 23 yajyayo ngo igira ikindi cyo gukora iyo sibyo kujya gutabara abaturage nyuma y'uko yari yamaze gufata igice cya Buhimba ku itariki 23 urabyibuka hanyuma rero ibi bice bari kugenda babisekeriza cyane kugira ngo barebe yuko ahantu hose ibitero bituruka bagenda babizimya hanyuma se M23 yaba nyuma yo gufata aho ngaho se yaba yakomeje cyangwa niho ubu nyine ifungiye bimeze bite M23 ntabwo igifunga ntabwo yavuga ngo ifungiye aha ngaha nyuma yo gufata kariya gace byanga bikunda ibiri kureba ibindi bice bitagetinze kugira ngo irebe yuko yafata n'ibindi bice urumva kugira ngo abi bice bifatwe nibyo biha umurongo kugira ngo hafatwe imwenga yose nukuvuga ngo ari kwerekera kuri zone kuri territoire kuri territoire nako amakuru arambwira yuko mu gitondo ubwo narindi kureba amakuru urumva ubu ntabwo namenye ngo bageze ahangaha exactement ariko haburaga nka kilometero nka 70 ni hafi kugira ngo bagere Mwenga kugira ngo bagere kuri territoire ya Mwenga uvuga ngo Mwenga barasa nk'abagisatira bayirebamo bayirunguka bari muri iyo misozi ngiyo no kuva noneho ubu ngo barakomeje bagere Mwenga babone kongera bagakatinga urumva M23 ifite gahunda yo kugenda ikatinga zimwe mu nzira izo arizo zose zishobora gutuma ingabo za Kinshasa nabo bafatanyije babona ubusaga bazabona ibikoresho cyane nk'ibibuga by'indege nuko umuvugizi Lawrence Kanyuka yabivuze itariki 24 yarabisobanuye aravuga ngo ingabo za Kinshasa zifashisha ibibuga by'indege kugira ngo zibarase zikoresheje Sukhoi zikoresheje amadrone ubwo rero 23 kugenda ireba uburyo yakatinga yaba imihanda yaba ibibuga by'indege kugira ngo hatazaza hava ibitero byo mu kirere ibi ngibi bibaye cyangwa se iyi mirwano yongeye kuvuka tubona M23 na leta ya Kongo basinye amasezerano yo guhagarika intambara cyangwa se guhagarika imirwano abantu bakibadise ko iyi mirwano yari isa niyahagaze cyangwa se bari basinye amasezerano ni gute kandi intambara yongeye kuba kandi isa nitangiye noneho bushasha kuruta uko byari byifashe mbere intambara rero ntabwo igeze hagarara nibyo nubwo baredoha baganira twabonaga Bonima ari kwandika tubwira ngo yewe ndidoha ariko ibitero biri kugabuka ku mirongo y'urugamba ndetse warabibonye no mu kiganiro yakoze ubwo basinyanaga amahame shingiro abivuza mu biganiro by'amahoro
yaravuze ngo turasinya dusinya amahame 6 abiri muri yo twarayasinye mbere ariko ibi byose nta kintu biri buhindure ku mirongo y'urugamba cyangwa se ntacyo bijye guhindura kuri tere ubwo ngo imirwano ntigeze ihagarara n'umunsi n'umwe kuko twabonye n'ibice bifatwa kandi harimo ceasefire harimo agahenge katagira iherezo twarabibonye kuko babanje gusinya amasezerano y'agahenge mbere ariko ntabwo tubona ibitero bihagarara twabonye ibitero bya drone tubona ibitero bya Maskoyi tubona ibitero bica ibiraro bisenya inganda barabibonye ibyo byose ni ibitero bagabaga kugira ngo bice agahenge ariko ni ahangaho ushobora kwibaza ikibazo ngo ninde wica agahenge mu by'ukuri kuko iyo tugiye kureba dusanga buri muntu wese yita undi ba mwana no kwitana ba mwana Ivekenge nawe aratangaza avuga ngo ibitero batugabye ibitero baduteye kugira ngo Musi wese yaratangaje avuga ngo twagabyeho ibitero twatewe narabibonye umuvugizi wa leta ya igisirikare cya Kongo yarabivuze wibaza niba Lawrence Kanyuka asohora amatangazo buri munsi akavuga yuko batewe bagabweho ibitero ndetse akavuga naho ibitero byaturutse hanyuma na Sylvain Ekenge nawe akavuga ngo twagabweho ibitero uyu munsi n'uyu kandi twabigabwe hanaha wibaza ninde mu by'ukuri uri kwica agahenge no kuvuga ngo ntabwo intambara yigeze ihagarara kandi impande zombi ziteguye kurwana zose ziri kwitegura kurwana zose ziri kwitegura deje ziri kurwana impande zombi ziri kurwana kuko ntabwo zigeze zihagarika imirwano hanyuma rero yego mu minsi bari bavuze ko abajenerale ba FARDC ngo aba baragira uruzinduko ngo muri Israel ngo kaba baragiye kuzana ibikoresho by'intambara birimo amadrone ndetse n'ibikoresho ngo bishobora kuba byarasa ngo amadrone ndetse ngo n'indege za gisirikare ubwo baba bari mu biganiro by'amahoro akaba ari go baje guhaha intwaro zo kugwana cyangwa n'ubundi bo biteguye bari mu ntambara ntibigeze bahagarika kuva kera isi yabaho nta revolution yigeze ibaho ngo amahoro aboneke kubera yuko abantu bavuze bagiye mu makuru bakicara bakandika bagasinya amasezerano nta revolution yigeze ibaho kubera amagambo rero bivuga yuko buri revolution yose igira intambara kandi ikagerwaho kugeza uruhande rutsinze cyangwa urundi rugatsindwa bajya muri Isiraheli bagiye kugura ibikoresho byinshi birimo na systeme ngo zo kurasa indege zo mu kirere z'intambara ngo zijya ku modoka ndetse n'ibisasu bya Mortier ngira ngo ni 18 urumva ibyo byose intambara kandi babesha ko bari mu biganiro bari mu biganiro nibyo nakubwiye impande zombi bavuga ngo ni uruhe muri zo rwica agahenge kuko ntabwo ari mu 23 nawe yicaye nubwo ivuga ngo yatewe ariko nawe ntiyicaye ku mirongo y'urugamba irashyiramo abasirikare ari gutegura urugamba ari kugura ibikoresho yego bose bari gutegura urugamba bari kugura bose wavuga yuko mu 23 na AFC nabo batagura ibikoresho ntabwo bagura ibikoresho ariko bafite ibikoresho yego uyu mukeba yaguze nawe uragura iyo mukeba yaguze nawe uragura ikindi kandi bahari n'ibyo bafatira ku rugamba nk'ubu ejo hari ibikoresho byinshi bafatiye hariya bafasha aho twavugaga nabonye imbunda nyinshi cyane AK47 zirimo ari nazo nyinshi cyane ziganjemo ibikoresho barabifata ibyo Kinshasa iguze bakabifata
urumva ariko ntibivuze ko yego ntibivuze ngo ni hehe inyeshyamba zigurira ibikoresho ntabwo twahamenya ariko impande zombi ziriteguye ahatari imirwano bararebana nyine ahandi hari imirwano bari kurwana nyine. Sam, nubwo tuvuga ko M23 yakomeje isa niyerekeye muri territoire ya Mwenga ariko irasa niri guca hasi igasiga ikirere kiri hejuru kirimo ingabo z'abarundi nishi zigera kuri batayo zigera ku 8 ndetse kirimo n'ingabo za FARDC n'abazalendo benshi mu misozi miremire ya Minembwe cyangwa se muri ho plateau ya Murenge bikavata M23 kwirukatinga icepfo yabifite wenda kuzagaruka ikagarukana kira kirere cyose ari bwigarutse cyangwa n'ubundi buryo bahinduye bw'imirwanire. Uburyo bwa M23 rwanda ngira ngo sinzi niba warabubonye ngo bwige neza n'uburyo nanjye naje gutangaramo. Ushobora kwibaza ngo kubera iki barwana bagakatinga bakava bakareka gufata umujyi bakajya gufata ibyaro bakigira mu misozi hejuru bagasiga hagati imbere yabo bagasiga abanzi babo aho babasize bakigendera bakabasiga. Ni systeme barwanamo warabibonye uburyo bafashe Goma umujyi wa Goma babanje kuba bajya muri ibi bafata za Sake barazamuka urumva bigaragara yuko bo bafite strategy ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ngo kubera iki basiga umwanzi inyuma bo barwana basa nk'abafunga amayira. urabona kwandika nko gukora ariko ntuyifunge ahandi umwanzi abona yuko nta handi hantu ho kuhungira asigaje inzira imwe gusa agacamo akagenda. Buriya rero iyo misozi yose ya Minembwe iyo misozi ya ho plateau hariya hose ntabwo wamenye ngo ni ryari bazahafata ntiwamenye ngo bazafata ubwira ryari ariko Guma ari impungenge yuko ubu ngubu tuvugana ni vuba uti kubera iki ari vuba kuko urebye ibintu biri kubera muri Uvira cyangwa se no mu bindi bice bya Minembwe ni ibintu bikomeye cyane ni ibibazo kandi ubwire ngo buriya ubareho M23 no twirwanaho bari ntabwo ari ibintu binaniranye ahubwo bashobora kuba hari baracyabura igihe nubaha itegeko ngo mufataho mugende muhafata. Ikindi buriya Uvira ni umujyi uri strategique cyane bitari ibintu byo kuvuga ngo kubera iki batahafata ariko ushobora gusanga harimo ibibazo bya politike. Buriya rega ntuzareba abarwana intambara si bo agaribo barwana gusa ku rugamba na politike baba barwana nayo. Hari igihe rero politike igenda mbere y'intambara ku butaka cyangwa se intambara ikagenda mbere ya politike rero bisaba ngo byose bigenderane. Yego nubwo warukomeje kuri Uvira n'ubundi nafite kwikubazaho nabonye bamwe mu barundi batuye muri Plaine de la Ruzizi n'abanyekongo n'ubundi bavuga ururimi rw'ikirundi ariko abanyekongo nabo basa nabahamagaza M23 ati muze mudutabare dore ko abazalendo batumereye nabi ati muze abaturage namwe batarabinuba kuko mwantinze kubatabara. Ibi ngibi byaba biri gutegwa n'amasasu twabonye ejundi FARDC n'abazalendo barasana mu mujyi wa Uvira cyangwa nuko abaturage b'abakongomane bose bamaze kurambirwa FARDC ndetse n'abazalendo ndetse yanashinje n'ingabo z'u Burundi ko nta kintu zikora mu kurinda abaturage kandi bari gupfa buri munsi. Nanjye byojwe naryumvise umuntu bigaragara ko afite umutima ukomeye utekereze kubera iki ingabo z'u Burundi na wazalendo bakomeje kubana n'abariya bantu ariko ntibavuge ndetse bakabakorera ibikorwa bikomeye bibi
ariko abantu bagakomeza kwihangana no kumva amasasu no kwamurwa ariko ntibavuge nk'uriya mugabo uko yumvisha avuga. Abaturage ntabwo ari ukuvuga ngo barambiwe uyu munsi, barambiwe kera ariko babuze aho bavugira, babuze n'ubumva, babura n'ubatega amatwi rwose ngo abumve. Uribuka mu gihe Goma itarafatwa twararaga twumva amasasu ndetse n'abaturage baratakaga bagataka cyane bakavuga bati M23 irihe ngizi dutabare, kubera iki tutabona M23 dutabara? Yego. Ariko byari biri mu mugambi, hari target uburyo hazafatwa buzwi aribo babuzi bazi igihe n'umunsi. Uku gutaka kw'abaturage no kurira ni ikimenyetso kigaragaza yuko ahantu hagiye gufatwa vuba kandi abaturage bagatabaga. Nk'ubu ngubu reka nkuzuze uyu munsi ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibikorwa by'ubutabazi OCHA yagaragaje ko ubutabazi mu gice cya Minembwe, Itombwe ndetse no mu misozi miremire hariya bidashoboka neza bitewe n'uko inzira zose ngo zirafunze. Imitwe yitwaje intwaro yaragiye irafunga, yaragiye irafunga. Rero ni raporo basohoye ku munsi w'ejo bagaragaza ko kuva muri Mutarama imitwe yitwaje intwaro yagavye ibitero byinshi cyane ku basivili batuye muri biriya bice. Amavuriro agira ibiti aragenda asenyuka, yego, ndetse n'andi arasahurwa. Ibi ni bigaragaza yuko niba hari imiryango mpuzamahanga yatangiye kuvuga ndetse twaranabibonye, ukibaza kubera iki leta ya Kinshasa ifokasinga cyane ku kibuga cy'indege cya Goma. Ubu barashaka gutabaza abantu bagizweho ingaruka n'intambara, ariko bakirengagiza aba bantu bari mu Minembwe, bakirengagiza aba bantu batuye muri biriya bice bafite n'ikibazo cyane gikomeye cyane cy'ubuzima bubi kandi bashyizwemo n'imitwe yitwaje intwaro iterwa inkunga nabo. Rero ni bigaragaza yuko hari imihanda myinshi minini kandi irimo za Fizi, Rusuku, Puezero, Mikenke, aho hose Minembwe hagiye hafungwa n'imitwe yitwaje intwaro ikicisha abaturage inzara. Yego, ndetse harimo na leta y'u Burundi ni nayo ifite ingabo nyinshi hari. Na leta y'u Burundi aribaza akavuga ngo ese ko tubona u Burundi bwohereza ingabo nyinshi, batayo nyinshi cyane zikaza mu gihugu cyacu, zikaza ku butaka bwacu, zikora iki? Zaje gukora iki? Zirahamara iki? Zirarinda abaturage babo hariya? Ukibaza ingabo z'u Burundi zimaze iki usibye guteza akavuyo? Nibyo rero wibaza iyi mitwe yitwaje intwaro izavamo ryari? Izavamo igihe hamanutse uza kuyirasa kuko nakubwiye ngo impamvu wabonye umifatwa habaye abantu bashaka barataka bararira, habaho kuza kuyifata. Rero na hariya ubwo wumvishe batangiye kwatura bagataka bakarira, ni ikimenyetso cy'uko hari ahantu hagiye gufatwa, kandi mu mezi makeya cyane urasanga rwose hari ahantu hamaze kubona umutekano. Yego, Samu, turi gusoza. Ubu abantu bizere ko imigwano noneho imeze nk'iyanyuma cyangwa se igiye gukemura ikibazo cy'abaturage batuye muri Sud Kivu cyane bafite ibibazo by'intambara, bafungiwe amazi, bafungiwe umuriro, bafungiwe ibiryo, bafungiwe amasoko ahantu hose batagira aho bareba. Tuvuga ko wenda iki kibazo cyo gihe wenda M23 yabitangije urundi rugamba wo kugira ngo ikore operation yo kuba yatabara abaturage batuye muri karagarere ka Sud Kivu cyane. Muzi ko atari inyanyuma, naba mvuze yuko M23 izanane kudasubira inyuma ikongera ikagaruka. Iyi ni intambara ya nyuma yo kubohora
uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwose. Wabonaga basa nkaho basize ibice bya Sud Kivu, ndavuga nka Uvira, basa nk'abayisize bakayisigira nk'Uburundi. Ariko abantu benshi babonaga bimeze, bavuga bati wabona bano bantu hari ibiganiro bafitanye n'u Burundi bakamwihorera kubera iki. Ariko iyo urebye neza usanga wabonye ko ibice byose biri kugenda bibohorwa ku murongo. Hasigaye Kindu, hasigaye Karemi ndetse na Uvira. Iyo miji ikomeye uraza gusanga aho banga bifashwe kubera iki. Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni cyo gihe ngo bwigenge ubone umutekano. Kandi iyo mvuze uburasirazuba bwa Kongo ntabwo mvuze ngo hari igice kimwe kizasigara kirimo imitwe yitwaje intwaro ikoreramo yakizengereje nk'uko twabonye kugeza na n'ubu kuva mu 2017 kugeza ubu ngubu abaturage bo muri Kivu y'Amajyepfo babica bakabasahura bakabatwikira. Ndatekereza ari bwo bwa nyuma ibyo bintu biri kuba. Iyi niyo ntambara ya nyuma. Hari amakuru avuga ko generale umugaba mukuru w'ingabo za M23 ngo yaba yibanikiye ku rugamba cyangwa ni nandi generale yabaye manutse mu kuyobora urugamba. Sultan Makenga, General Major Sultan Makenga biravuga ko yimanukiye ku rugamba ajya muri Bukavu, ndetse ngo ajyana n'abagabo bakomeye cyane nabo bamenyereye iby'urugamba, ibyo kurwana ndetse no kurutegura. Agenda yohereza buri mu generali ahantu agomba kujya. Ahantu agomba kujya n'aho agomba gukorera bitewe n'ubushobozi amuziho, amumenyereyeho, aho agomba kurwanira. Buriya hari abantu baba bamenyereye kurwanira mu ishyamba, abandi bamenyereye kurwanira mu mujyi, abandi bamenyereye kurwanira hejuru y'umusozi, abandi bamenyereye kurwanira mu kibaya. Izo ni strategy za gisirikare ntabwo twajya kuzinjiramo. Ari kugerageza, nakoreka ndeke kubyita kugerageza, ari gukora buri kintu cyose gisabwa kugira ngo ibindi bice bifatwe kandi bya Kivu y'Amajyepfo. Yego, turi kugana ku musozo, teka tugushimira. Urakoze cyane. Yego, murakoze kandi rwose abantu baje bakurikirana Upana. Upana Media bayikurikirana rwose kandi nanjye ndagushimiye cyane. Urakoze cyane Sam. Yego. Yes, uyu ni umunyamakuru kuri Bingwa, twarimo tuvugana ndetse atugezaho amakuru atandukanye ari kuvugwa mu karere, cyane cyane ko asa n'uhibereye, niyo mpamvu twabashije kumukoresha cyangwa se kumwifashisha kugira ngo atugeze amakuru. Hanyuma reka dukomeze n'andi makuru. Murakoze cyane. Yes, uyu niwe twarimo tuganira atubwira iby'iyi ntambara cyangwa se tubwira uko byifashe muri karagace ka Mwenga cyangwa se muri territoire ya Mwenga, ko nayo isa nigaramiwe ishobora kuba yafatwa umunsi ku wundi, ndetse anadusobanuriye n'impamvu M23 wenda yabiri gukoresha ziranzira kuruta uko yakoresha inzira z'imisozi hejuru, ndetse anadusobanuriye n'impamvu bivugwa ko umujyi wa Uvira ushobora kuba wafatwa nawo cyangwa se byabigiye kwihuta. Byose mubashije kubyumva. Rero bavandimwe, ndabashimiye kandi mbahaye ikaze kuri Upana Media TV. Mukomeze mudufashe cyangwa se mudushigikire mu biganiro byacu bya buri munsi. Turabakunda kandi mugire umunsi mwiza.